dolok Pahalgamo je terrorist attack mani oro local hai kheba o thani borok bu o buthar thani involved tongo hai kheba oro buthar thani o je para hai kheba Pahalgam ni borok bu yak tong hini bu saiman ka o kong tak gaham ke sedi ne thangke clear babe no saiman ka je gobo news hai kheba social media sati saiman ka oro ni borok bu o buthar thani rang hai kheba kisa misa rang lajak man bai oro ni borok bu o buthar thani yak tong bu buthar ka hini bu saiman ka kodor MLA MP rong ni kokshi jamu je chini India wa hai kyo chini India barha kotoro Pakistan jesik terrorist tamun overnight si basis ni India ni borno India tongo India ni mano isawo India ni faida ti sawo no debu chi India ro gaddari khai tongo hini bu kokshil jamu rikha hinke dolok je Pahalgamo je terrorist attack mano tei chini PM Narendra Modi mia pro belai khena nangmani kok hai kha message rikha obo tam saka chungtin obidem bisikti saimanlainai chini bar ha kotoni PM Narendra Modi mia pro lukut थुम पांडाओ साउजे जे ओ terrorist है मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है जे एक borok tourist rong bathar ma jago jodi no kebuni yak tong ke bono jesa jaga pan hujai tong di khari tong ni bono kuno din pan phuk jagla khani te bu saka je oro ni je thai ni borok bu o jag imbor tongo ge bono bu jaga no bo je bo obo hai ke bono bathar jangna je bo kuno din pan wan sok je ke obo hai bono sastir na hini bu Narendra Modi saka Narendra Modi te bu saw je jodi no oro Pakistan ni borok bu hai ke hamla khaine obo tongo mane borok no je jukti na hai ke ba ayam pasi je mastermind plan khaine bono bu yogia boni family engtho boni je kusti tobun oborong bebang no thumui rugoi naitogoi bang no bebang no bathar jangnai hini bu saka tak je Pahalgam je terrorist attack mani toinai gobang ma social media site tebu mung phai tong je tak biskang ni salogo India tai Pakistan bai kaisa belai kheno agini hai kheno te busa war hai ko juddu phan ingi manu tabu jodi no Pakistan India rang no juddu no soli tong khanke America ni president Donald Trump hai khe bo chin prime minister no sauje nung hakla jodi no brobai jodi no war na khayen na ke sung chini pura jese nangman chini de sapun mana hini bisau obon kari bichi ne phaching tebu Russia Dubai oba kotor thai rong ni minister montri rog bu sauje chini India no bro jese nangmani je jago help nang o jago su bana hini bu koksaka tai o terrorist attack mani bago chini India bai tai Pakistan ni je khela hai cricket match je kuno match ok tomon obo ta India government ti thakla jakhate kuno din Pakistan tai India khela hai kiba cricket rok football je kuno match obo tai thungjagla khine je kuno age pro koglai mani je oyang thangjana tomon obo hai rok bu bebang no bondo khaipe rakha obono kari bote kotor news khatai official babe saja kaje te kuno din phano India habani visa obo manglak te visa cancel khai rakha sudu Pakistani sim visa cancel khai jaga je Pakistani o kisa misa gobang ma jaga no sabat khaine Bangladesh rongni oro thai rongni borni bagbo official bag direct borni visa cancel khai jaga brota jesapano kun amdani khaine doctor na jaga ni yang berai ni ro phano kun din phano 5 mangalak obo haike pon bisana permanent babe cancel khai rakha te kaisa belai ni kotor news khabun tabu border ko belai khin security border security force ro belai khin tight khekno or service ri tongan bagu government thanti sajaka je tabu Pakistan hai kha Bangladesh ni pan kunu manis chikon cha mani phan India habani belai ni ko kuduk ngai tang hingke asuk no security tight khir jaka tak je tar kata tongmani border simna tongmani oro jaga thai rogo belai security gobang te je nangmani security force je nangmani obro sarkar provide khaipai rakha kunu jodi na aro kunu mistake ngi ro phano India haban chikno obonai kha mane bo boni pod nang paisi nang nai bo direct langma sona